Dobroveče, poštovani gledalci. Veoma retko naša televizija odstupa od programske šeme i uvodi nove specijalne emisije. Međutim, povod je takav da praktično nismo imali drugog izbora, a takav je gost. Naime, 13. maja Vranje je dobilo prvog generala. Večera sa mnom u studiju prvi put sa generalskim epoletama Miroslav Simović. Gospodine Simoviću i gospodine generale, dobroveče, dobrodošli u studiju televizije Nova 17. Dobroveče, Vlada. Evo kako se na početku osjećate i koliko je čast biti general srpske vojske i još važnije pitanje koliko je čast biti, koliko se ne varam, najmlađi general u istoriji srpske vojske. Čast postoji, kao što kažete, a osjećaj i nešto da li se promenilo nije u stvari ništa. Potpuno se isto osjećam kao i ranije. Jedino onog dana kada su čitali moje ime i prezime i kada sam dobio ukaz od ministra, a od strane predsjednika Republike Srbije, onda dok je pročitano sve to, baš u tom trenutku osjetio sam ponos i čast. Sjetio sam se tog trenutka svog oca, majke, dede jednog, drugog, pradede, šajkača njihovih i borbe toku celog života. Ja verujem da je taj ponos prisutan kod svih građana, kod svih vaših prijatelja. Poslednje vreme zaista veliki broj priznanja dobili ste i vi kao vojnik, kao oficir i kao čovek, ali i 4. brigada kojom komandujete. Ja ću pomenuti samo neka priznanja. Tu je priznanje Novosti za najplemenitiji podvig godine. Onda ste dobili prvi pasoš, jedan ste od 204 prvih dobitnika srpskog pasoša i tako dalje, Samosvedberanske nagrade i tako dalje. Pa ajmo redom. Prvo je u nizu je došla ta nagrada kompanije Novosti za pomoć stanovništvu koje živi uz administrativnu liniju sa Kosovom. Jedna sjajna ideja koju su pozdravili zaista svi novinari, o tome su izveštavali, Fox i B92 i Radio televizije Srbije, ukoliko se ne varam i tako dalje. Svi novinari u Vranju su informisani, a i javnost Vranja i šire, o aktivnostima 4. brigade kopnene vojske, koja nastavlja tradicije prvog pešadijskog puka knjaza Miloša Velikog i 78. motorizovane brigade, o našim poslovima, zadacima uz administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom, u kopnenoj zoni bezbednosti i uopšte na jugu Srbije. Jedan od vaših kolega, Dragan Veljković, jednog dana nazvao me je i pitao da li postoji neki problem da mene lično predloži za najplemenitiji podvig godine. Ja sam se zahvalio što se setio mene, ali sam ga istovremeno zamolio da nikako ne predlaže mene, nego da predloži brigadu. Pomažemo istovremeno i Srbima i Albancima i Romima, posebno Srbima i Albancima u kopnenoj zoni bezbednosti, jer oni žive u daleko složenijim i težim uslovima nego ljudi u drugim delovima Pčinjskog okruga. Pored lekarskih pregleda i obezbeđenja lekova neophodnih za domaćinstva u kopnenoj zoni bezbednosti, pomagali smo i u vodoobezbeđenju krajevima, selima koja su odsečena posebno u toku letnjih meseci kada su temperature visoke i bunari sušni. Samo takav odnos prema stanovništvu na jugu Srbije doprinosi ublažavanju dnevnom, svakodnevnom, pa i višednevnom situacije na jugu Srbije. Jednostavno ta napetost koja povremeno postoji daleko je manja kada ljudi, bez obzira na nacionalnu, versku i političku pripadnost, vide da država, u ovom slučaju za njih smo mi država, vojska, znači pripadnici garnizona Vranja i 4. brigade kopnene vojske, imaju prvo ljudski, a onda vojnički odnos prema njima. 1.204 prvih dobitnika tog srpskog pasoša. Mi imamo taj snimak, ja ću zamoliti režiju da ga pusti. Kako ste se osjećali u tim trenucima, to je bukvalno priznanje koje vam je dala država. Pa kao što kažete, ponosno. Ponosno, pre svega, nikada ranije nisam video Skupštinu. Tada sam video to zdanje i kogod uđe tamo osjeti također ponos i jednu vrstu dostojanstva koju treba da osjete i ostali građani. Ja sam siguran da ima mnogo ljudi, posebno ovde u Vranju i na jugu Srbije, uopšte u Bujanovcu, u Preševu, pa i u ostalim opštinama, u Surdulici, Vladičinom Hanu i Trgovištu, koji zaslužuju slično priznanje. Ja sam, među ta 204 građana koji su dobili to priznanje. Naravno, potpuno sam bio iznenađen vam i
i u tom i u nekim drugim slučajevima uverio sam se da ne treba čovek da radi za nagradu. On je nagrađen time što postoji i što može nešto da uradi. Nagrada, poštovanje, priznanje, sve to, da kažem, je Božja volja, pa dođe jednog dana ili ne dođe, ali u svakom slučaju treba čovjek da radi i onda jednog dana da doživi neku vrstu priznanja od strane kolega i šire društvene zajednice. Tako, nagrade stižu same po sebi.